Se praticamente lo studio torna però plus televizione odnosno so emisijete za prije svega, so tema da ova večera. Moj komentar za tema je sljedeći. Moj komentar za tema je sljedeći. Gospodin Miškoski, što bi rekao pred nekog emisiji? Da ne davate takvi izjave, šteti ne ulizot na vladačkата партия. Щете не улизат на владателите партия. А вие что правите? Вие что правите? Вие упорно нагирате, упорно правите пиар-трикови, упорно правите пропаганда против избори. Абре, господине премиере, овие избори се локални избори, не се парламентарни, нито председателски. Овие се локални избори, господине премиере. Така да правите на голема грешка, правите да не кажем мега грешка, що ги обвинувате, судиите, обвинителите, що ги изпълнувате, судиите, обвинителите, за прекотрикови да добиете политически поени.